Iya na tua-tua nung gabi maralaman. Gawe. Manung kumahami. Ala hagudo ng somal mangula songonon ahama silohon nami songon disukun nami mang. Gawe madalang oras. Isukun-sukun na dua-dua. Asahot jolo udah tahun tantani nang maralaman na tujuan. Halo. Pokok matu ita sa tahu itu yang na tujuan ko mata nomor 2 di Batam. Jangan ni masanya ata. Pohon pita. Ma atur dia ma beris tiga mengadik ma atau utor mana mau namu mabur. Jadi tapaki manus viroha. Baris tolu mata baik. Sabaris ma ama sabaris doina. Sabaris ma husetu kita kana marhamarangki putar raja. Ate ya. Amar satu sakita. Dua baris mahasutul bolon, sabaris ama, sabaris ina. Sabaris mahita sudah memperanya putar raja. Amar satu sakita deh. Jadi kita mulai melihat mengalahkan siapa, hanok kita mulai. Jadi termangi hukuman nok kita hanok sudah jong ijolo pau buka kuaran. Imam, jadi imam mang, kami ngamar siaturan naik mengadia mami, memang dia nggak beli orangnya. Iya, mana benar betul. Jadi termasuk kita marhamar itu, putar raja. Buka barisan, dibuka barisan. Barisan tolu. Oh, nanti dua, barisan tolu. Iya, stop. Sabar jata. Iya. Ojar. Sahali na berat duluan kita main duluan.
tangan super jatah. Sudah satu belakang. Sudah satu belakang, satu belakang. Iya. Satu belakang, satu belakang. Duluan. Ya langsung kembali ke depan, langsung kembali ke depan. Kalau nomor satu, kembali ke depan. Atau nomor satu, atau nomor simpul, kembali ke depan. Iya. Kembali ke depan. Saya rana orang semangat tuh hidup dia. Anggo na 2 tahun asal rumah tua dia no. Jadi artinya kalau mari bijak beta tepo lagi salah ini. Saya rana so takas tajalo sagap do tua di na tua di kita. Na borong itu ho na sugulan. Jadi timbul semangat dah, timbul semangat betul ido. Asal rumah tua dia anggo na 2 tahun. Jadi nang marsiulu-ulu marate emang nama nami. Iya. Iya, ido sasitong na. Jadi isa kita utusan si Sadahata Masudi. Ate, sada mama tepata memerek kato kepertikian. Madoko pata tu na 2 tahun do tu sudah situan natoro binasa pertikian Sabta bibonoma diunaon si sauruma tua mau lihat di Tuhan mau lihat ma dihita saluhut napungu di gananong parjulo di bapa nami bapa mau lope pargonggom makatahon naung dipugu di alaman bakem naung sadado tahinami saluhut poparamuanak dohot boru rap dohot pahopu Tarida sada tahinami buhuai kami Bapak di saur rumah tua mo sagapo maralaman bertabiang maho Bapak pangidoh tua matode bata agiat di pudi-pudim nian di pasar tuan di saluhut peparamu di anak dok di boru ditabai pasarian ditabai nang hasehatan Tarlumobima di Amat Taraja Inata Suribada di Hamu Rajani Longatubu Rajani Boru Tarlumobima di Rajani Hula-Hula Nami Mamuka Siapona Nyari Nami Sahat tu Hula-Hula Nami Nauposo Siap kami atas nama peparan Opu Hermandoli Sinabutan Parjolo Abang Raja Inang Suribada Nangido maaf Hamid Ati Adok Nahurang lebih di pangalakan nami di pamereng nami Maradupu kamu Saluhut Amat Taraja Inata Suribada Marsoba Mahami di jari-jari 10 Pasapul sada si majujung nami Saluhut
Hami peparan ni na dua namyo o pukar madoli sina utarom. Asa tolak niyan hami amang rajai nang seripada. Mamulahon patik ni Tuhani na pasangapon na toras. Jalo hamuma maaf nami. Moladong na hurang lebih ajari hamu hami. Sawadima nabuhi hupasatami hata hawalateo manang hata patujolo minta maaf dia kahahurangan do halobion maradopo namata raja do inata soribada sidok boti mahami sian peparan pung hermang mauliate. Renta mau mano itu cuy. Oh, kita mau udang nak. Jadi ma abang panggal prakasi asaro mahami masobo salhut peparan di damamo takas mabai godok sambai. Ano ko na mga limamintan, isang buwan siya na.
Mau lihat deh, mau lihat deh. Iya. Oh, jadi barang po HP hasuhuton bulut tuh kita sudah kali ada sisa ada hasuhuton dia kena Martino dohon sian hasuhuton bulut kena sahat partikian. Jadi serta lima dibunuhan sorma tua lima anak tiga anak tadi bapak. Jadi serta lima dia melakukan sinami. Itu dua kursi. Nasadang di rohang. Itu. Jadi guru betul kami saya doh mama Mario. Dia mengunda. Kami akan mengunda. Prodiso yang tahu. Siapa nih sih situ? Share mana? Jadi musuh kami. Aku masih. Iya, itu nak. Jadi kami pinaparyata semua mangiyang mga tujuh mga muda. Saya disuruh mata di batam atau di berbagai lahu masalahot hindi halang jadi silo kami muda sosok semua kami Moloho amang nagdudwa para piduman doon Moloho mga suarong perhami mamanghusul agari makanya ko mamatay na iya hading ganon ni Rohani Melatih enggak lah. Ya. Sebenarnya gimana sih lu? Dia nggak kan? Tapi itu di sini. Lalu ternyata tidak bisa. memahami akan masalah jadi kisah yang mengenal kami tidak pernah ada doa kita orang semua orang yang hadiran Mana tak kasih baik kaki doni raja ikut sama bola puli. Tak kasih baik.
Iya, semangat, kita tetap semangat. Ino.
Luar biasa banget. Torok kami peperannya Pui ini. Ah, Pui rumuk sudah alaman nabi nokkan awal jadi bohama. Seperti mata bayi saya. Anak Pasahat betul huboru masuk pasahat. cuma saat itu baru. Oh, lo tayo roro marapa hula-hula na. Iya, jadi mau lihat apa tuh? Ada orang satu jauh-jauh pada dato, itu ternis sisa ada hasil hutan bebel. Kemudian ku pas saat kami matu hamu kaburu, bere ibe bere. Jadi tersemonotah ate, hamu kaburu ya deh. Semua dia mah asa timbul semangat tak karazani hula-hula mono solo saluhuna mungkin ra tak masanga binanot tu godia minum on maruat tersana. Jadi artinya semua dia masih banyak semangat tian. Ada baru. Bere bere. Ini mana? Ada tadi. Jadi Santa Bima duluan tidak ada sarma dua. Parsulun mau late itu hatta mau late nang itu ngatung hatta. Jadi dia mau saluhuna. Raja ni udah nami. Besok kami jong-jong. Besok kami jong-jong kata abang burungmu dan burungmu, lainmu, dua burungmu, dua pauku. Natong-tong mengerat kami raja ni burungmu dan tuamu. Lumubi ma di parsar madal ni damang sasar madon. Udah kesan ni untuk kami mengelak tuamu molo pe naurok kana ka pemere muno buru muno. Tosorwa nami di budi bulan di damang sasar madon. Bob kamu hamil di tanganmu asang giat. Di budi bulan mata sasar madon lalu bodoh kami. Para sangat pok kamu rasanya udah nami pasar huna erong tapan gunawan. Jadi bultong sunop pe perjong nami. Bultong tangan sopa pe hamin tuhamu. Langsung baru kamu kadang dari nam. Sorry mah atas yang kamera jadi burung. Jadi apa yang nama nami? Asal sopahan mereka jadi dulu nama perjong mengundang sopa. Iya, anak panggil dua di untuk sampai ya ramai tak? Yeah.
Dorain naman! Tatapay ka man ang tatapay ka. Oke. Mau lihat deh. Jadi mau lihat deh mak. Ya muaka buru nami don tele nami deh. Somoni do wolo nomor hula-hula. Bayan untuk timbul semangatnya karena jadi hula-hula deh. Itu dok na dua-dua idolo rasa isi akan ibu di si bayi mami dong abang roya deh. Jadi kalau mahata mau lihat deh dok orang nami doa muna. Aku mau lebih muna satu lu nami deh. Gitu. Jadi alam sono setabi imarga-marga akanasi. Molo sidalahi sabungan amanah, sabungan buruna. Jadi ada keluar biasa nade. Sedang bintang nama ngurui hasana bunyi akamargana asing. Ini makin luar biasa nih toparan di sini sabungan. Jadi asamanoktor kita amadoh buruna de anggoon ikut ganuk tuh hitaon mangalir pamita. Ganuk buruna kita sadukna. Ikut ganuk tuh hita mangalir pamita. Asa tabangido kuntang ni amanado buruna. Oke? Ya, pasah pamita nasa ubang itu. Jadi isom mahita kesebangatan tai ikut tabahi ya deh tabahi ang beda mangon asar rumah tua hiano akalas niroha nama si Benonta iya anggon ikut sendiri mamita Ikut semangat kita lah, oi. Doa aku tuh.
Iya. Unang biar mengalih anak kamera na ya. Akalas ni roh harus ibu itu kalau kujulu. Tong do na mera le sing mera. Tunggang. Jadi imamang na balon nami. Lagi ni nga na aurong kon bolo paparan ni sila sabungan amana sabungan dohok boruna. Asa manotor hami diangka amang na dohok boruna. Kaya maggodap si morang munangin asa monang maralo musuh karo maralo rongan. Para maggodap si morang munang. Iya, tipun si mana ada. Isomot na kahit sa sulit. Masuk ke jalan butuh hubungi, masuk ke jalan butuh. Tabayang satu mulut kau. Iya, baca kita. Iya, semangat. Iya. Bagus di mana semua. Abu Wirate. Iya, mau lihat tuh, Mak. Mau lihat deh. Iya. Jadi alamanot terdope hita si sada subuton, anom pe si kopi hasa atas video teh. Jadi ala tortor di si sada subuton dobe otak kiningan, tentu andorok sesat tujuh aja. Wah, arok dobe kasih dohan otak, dong abe. Jadi sahabat tujuh ada. Jadi masuk ke tahanan sinabutar sedunia. Sinabutar sedunia musik. Islau si soma mangalia nakat hata aku lapu do kaboda-boda tu bona hasubuto. Anong mahita? Sinabutar sedunia. Oh. Doha mang sinabutar. Sisa dah hasuhutot dohita doho peparan di silimau doha tersendiri doha meno manang na jumu doha be.
Udah. Salah orang. Ekor juga tengkok. Wah, ingat teman, itu orang. Itu kalau dulu. Soalnya kan dah kerjaan udah kagak udah. Upe salah. Anda kok aku neno. Tidak cuma saya tak. Oh, kita mulai kali sama. Aku sih pilih asik kok. Siko dono ni. Dan ketika menuju tu pangalian nasa mga dari mga oras di hanya kena marah. Ano lang Panginoon ni Raza yung mga nila ni oras. Pantas ba? Maju masalah kaya. Mga liat. Iya, mga liat. Para hasil dulu, mga liat. Ocar terus itu di korban. Iya, soper rata. Tiga hari mana mak? Sehari mak. Oke, sehari. Makanya di parkir dia. Iya. Nang sama sudah tuh balang tengah deh, nyangat deh. Dua apa? Oke. Iya. Iya, kembali ke tempat masing-masing. Iya. Jadi semuanya mau lihat ya mak. Ipasu-pasu di bata ada kita mengarera di sana wali. Aku doang kita nama maraki. Semangat tamu berkal. Alani. Lama tokata mahami. Dihoang kia apa boy? Umurido abang mual. Ngomong katai dokom maju kata son ala nahoro komatanang. Masuk kok boy itu. Jadi sekte bigodang ma dihamu namalon nami asa
hai kami satop dohot bona suhut. Jadi ida tutu dihamu diamanami inanami lumubima dina tua nami inam jumulu mata beton Tuhanna. Jadi dihamu hahaan ginami ison rodo hami hahaan gimuna ima paparan ni Butar Raja nadong di desa Nawadu. Jadi sidohonon nami tuhamu hahaan ginami iboton nami saluhut namahamu pinopar ni natua-tua nataha holongyon nam jumulu mata boton Tuhanna. Amin amat dok tuhamu molupe tungsongonon hari dion nirohanami narohami inamarhabut niroha hamuna alai hami pe naduhok do marhabut niroha diabala di partikenon alai napos marohanami tangyang nami madepak di bata saya tunggu mahamu dia punya mata di bata sayang giat anu tujuan nyari boy hamu betul maras niroha di bata atong dihamu ginari tong somani majo na boy hata hudok kon tuhamuna jadi ditabai ginami ma atau manam na tu siap tu pe Sabta bima dihita kungwan hormat dua. Songon naman bay hatani hang ginami nakaning. Kami ang gimuna nasiya dili sama dunga. Katok tidak mangdang katayan. Dihita yang dihamu abang nami. Ada foto kami di son. Ngantorok doa kami ang gimuna siya di sama dunga abang. Alay marbuabay ng mahamuna. Mono tung hami pe na jong di son ba lu hamu ma situasi do nama ujiton. Jadi go padok ku tuhamuna tua bang nami di parlauni na 2 tahun. Laikon saya marohamu abang dah. Bamartanya kita angkiat di jalo amat tadi mata di siamunna na 2 tahun. Bahasa otik kata konon batar songon lima hilala ngaboy ka sa atami karena simpen waktu. Jadi mau tu songon kime lo karo nami abang songon nama ngurupi tangan munga ba unan di berek kamunan di lengnya teh abang di berek kamunan di lengnya rorannya teh batar songon lima sak kami ang dimuna sian di sama rumah kita bayar serta godang diluluan namar habu iroha apalagi tikyon dihamu saluhutna peparan ni opuk kerman sinabutar opuk kerman duli disuhun hami jongjong haha ang gimuna nasiat desa nawalu iman apa botohon jala makilalahon nasisada si taonot do kita sisada do miroha apala di tikyon ima di parborhat ni amanguda di son opuk kerman sinabutar anggiyam ma opuk kerman sinabutar naung bostang di sulut kason mari sisada pangyang mahita anggiyat di jalo di batama ibana di lambungna di inganan hasunangan sisa liling na imasurgo hasunangan sisa datang yang mahita ang giat saluhut na pinoper ni amanguda naung pajuluhonon asa totong di bagasan hahipason hatop terhibur hamuna saluhut na itukol-tukoli dewata sisa datangiang mahita asa gabi si pertangiang amang udao dihita
Jalan masuk-masuk masahalana tuh hita saluhuna terlubuhi madihamuna peparan ni abang udo. Songo Yesus. Dorang di ngolunang tongdo ibana menderita. Kalau hidung mati ibana tertubus kita joma siang haduson. Anggiyama diha memeding ni abang udo tertubus kita siang haduson tasasusan dihit. Anggiyama tujuannya dan sadar kita saluhut na. Paran yang punta si buta raja si Ros saat tujuannya area lihat. Toto kita dapat pasang-pasang si Tuhan tak. Dison, kami haha gimana nasihat di sana walu atau doho papungu harus sama labing di tangan kami. Pabotoho nasi saredok di roh harus kita sabubna. Kalau ni iho pasal kami mayan no. Soal tidak dengan tua-tua tak sudah puluh tak sesakut jadi dia tak sudah ada doa nah baik kami molotumpe sosadia soal tidak dengan tua-tua titin nanti nova orang pangarahuna molotum sosadia benar baik kami saya rata di Batama nama gopi pasu-pasu sah disuruh sah tua-tua ketiga rasa Lireng mahita bangun, saya totong mari pasu-pasu di bata jala horas-horas. Ini masih dohong nami, jadi ope kita hamu magodang tahamu raja siakan. Iya. Terlangsung memerdala doa kami tan. Hidup toh. Iya. Jadi isun kami naik marsi ulu-ulu memahami nama rahama. Adong sahalak mengutip kami tadi. Jadi asal kamu mamang pergosin nami, arang-arang dari di bawah kamu mamang. Iya, takas baik nak bagi dunia ratai. Angar-angar deh, takas baik. Tortorni nama ramarangki si sada suhuton si buter raja sendiri takas nama takas Mamalade panobol sinabariba raswado sini kauku si payung si bakar setukir tapaica mangga timbulkan semangat dokter Dina Marhamarangki si buter raja si dunia terus semangat juga
Soli, Sinabariga, Rabado, Sinimaupu, Sibangkar, Sibayung, Situkir. Cepat-cepat didaftarkan namanya. Di surat warnai bagas buku, enam tertentu. Mau lihat. Jadi alat dokter ni sisa dah suhudol, sida bukan raja, asa ontul pangapun nagugi pinasahan ma Tuhan hasuhudul bulu. Olah, ido, oh ido, mau lihat mangku semua ido. Down jo. Sebelum pasahat don terjebaro ni naroha dohot tu si tio iso ka langsung bisa ahon sohot jujur mulu iso betul oh masih korna oh iya jadi tak seorang nanti terjulu matu ka raja hula mangkohita mangkogi nama non kita teh oh iya cuma udah syukur doa buka loading bila iya jadi sokonon tapak kedua ulau isahahon ma jujur molu sekalian berjalan minuman napi nasahatnya keburu Jong bekeso asal pecahan tujuh bulu. Rohamu burunso. Rohamu burunso tuan setelah pecahan tujuh bulu. Boleh dokter lagi. Sabta Wigonoma diulang sahur rumah tua. Parjono
kami atas nama peparang Nina dua namion Opung Hermandoli Sinabuta permisi Tuhamu Amata Raja Inata Suribada asa hujahau kami riwayat singkat manang jujur kodu singkat ni na dua nami si saur matuar Amata Raja Inata Suribada Tarlumobi ma raja ni hula nami na hubak sa kami mamungka siya borani ari nami sahab tu hula nami na uposok di partikyanon maksudnya bihami dihamu sadut Amata Raja Inata Suribada Tarlumobi ma di raja ni hula nami pasien tamu mahami amang raja Inang Suribada asa hupatora kami jujur molu singkat ni na dua nami si saur matuar jujur molu singkat ni Opung Hermandoli Sinabutar ia opung nami nahinan Opu Ismail Doli Sinabutar Mangala boru ma opung doli nahinan ima boru ni rajai boru nadeak nasian luban manik dohok boru nadeak nasian boru situmora nasian sitorong nabolot di bagasan perdonga saribian di daupung nami nahinan di basa-basa Tuhan jo dan dana dinasida opat anak pitu boru ia damang nami siang kagam magala boru mon boru nadeak siat darat dohok boru nadeak siat tingati di basa-basa Tuhan ma dana dia mang tuan nami nahina dana dua anak dohok telu boru ia anak tuan nami si nomor 2 magala boru mon ima boru ni rajai boru si majora siap binagara di basa-basa Tuhan ma dana di na dua namion onom anak ia anak si nomor 3 amang raja Inang Suribada ima na dua nami na bastang nuai di tonga-tongakta ia anak si nomor 4 ima amang udah nami nahina mangala boru mon ima boru ni rajai raja manihuruk nasian sida bagas di basa-basa Tuhan pada dana dinasida ono amang raja Inang Suribada ia na tuan ima Opung Herman Donion tubuh maum nari tanggal 31 bulan 12 tahun 1932 dung magodang na jolwanida mango mangalak boru ma ima boru ni razai boru si marmata nasiam huta lupa bolak di basa-basa Tuhan ma dana dina tua 5 anak tulu boru alai ima horowa partikian pakatur ni amata di bata amang raja Inang Suribada anggo dainang nami buru barmata nungga barjulu manawak Tuhan
Ia anak siakangan mangalak boru ma boru situ orang nasian sitorang gabolot. Ima boru ni razai boru situ orang di basa-basa Tuhan ma danak dinasida tolu anak opak anak tolu boru. Ia anak si nomor 2 mangalak boru ma boru ni razai boru mani huruf nasian si bulu bodu di basa-basa Tuhan ma danak dinasida 2 bawah. Ia anak si nomor 3 mangalak boru ma ima boru ni razai boru manik nasian luban manik di basa-basa Tuhan ma danak dinasida onom anak sada boru. Ia anak si nomor 4 mangalak boru ma ima boru ni razai boru si bolot nasian huta si nabulan di basa-basa Tuhan ma danak dinasida 4 boru. Ia anak si nomor 5 manang anak sia pudan mangalak boru mangalak boru ma ima boru ni razai boru lubis sian urak si jurjur di basa-basa Tuhan ma danak dinasida 4 anak dohok sada boru. Pengubah 5 ia boru siakangan marhamulian ma tuanak ni abang boru nami nagabei raja situ orang nasian huta lubasuhi di perbuah di holok nasida di basa-basa Tuhan ma sada danak bawah. Ia boru si nomor 2 marhamulian ma tuanak ni abang boru nami si Jokowi di basa-basa Tuhan ma danak dinasida tolu boru. Ia boru siap pudak marhamulian ma tuanak ni abang boru nami nagabei situ Manggor nasian huta Medan di basa-basa Tuhan ma dinasida sada danak boru. Amang raza inang soripada yang kotor ni poparan ni jodoh dia pahopupe nunga torok alai tong lupe uasan di Pinokka. Ia nangkot ni abang nami siakangan nunga adong na marhasohotan ima ia nangkot nami anak si nomor 2 mangalak boru ma anak namion tuburu si majorang nasian huta si garingging tanah karo di basa-basa Tuhan ma dinasida sada anak. Ia pahopus yang anak si nomor 2 kongdo nunga adong nama rasohota mangalak boru ma anak siakagan dia bakku si nomor 2 marboru tulang boru dirajai boru malihuru nasian si budu godi di basa-basa Tuhan ma danak dinasida sada anak. Ia anak si nomor 2 mangalak boru mamusa boru siagia siang huta tungkal Jambi di basa-basa Tuhan ma dinasida danak tolu sada anak
2 boru. Sian anak si nomor 3 pe abakon nunga adong marhasohotan. Ia anak sia kangen nong marhasohotan sian abakku nomor 2. Mangala boru ma sia kangen na boru sia gia. Sian huta Bekasi. Di basa-basa Tuhan ma dana dinasida ono tolu anak tolu boru. Ia anak kami si nomor 2 mangala boru ma boru ni rajai boru si torus siap tanah Jawa. Di basa-basa Tuhan ma dana dinasida 2 bawah. Ia anak si nomor 3 mangala boru ma boru ni rajai boru manik nasiam huta galungan. Di basa-basa Tuhan ma dinasida sada boru. Amang raja inang sori pada tok kami di tangan nasabak. Tuamu saluhut abak taraza dohok inata soribada. Marpangido mahami tuamu amat taraza inata soribada terlumobima diraja ni hula-hula nami asa buat kamu mania namang raja inang soribada ima ianak kun nami si buat goar ni na tua namion di tamiangmu anggiat yang marhite tamiangmu amat raja inata soribada rabdo raja ni hula-hula nami tagi amat kadebata dapat yang serokap itu dini ianak konami ima pahokku si buah keluar ni na tua namion. Jadi penguma peparan ni na tua anak parumai boru hela pahopu nini penguma jumlana 65 halak. Jadi sokalima naboy kuzahau kami mana kubatora kami jujur mulu singkat ni na tua namion molo adong na hurang lebih abang raja inang sori pada hatorangan nami manang pajahau nami di jujur mulu ni na tua namion atas nama peparan ni opuk kermadoni sinabutaron parjono kami minta maaf ati adong adorang uzugoro ni na tua utang ni na tua namion radedo hami saluhut poparanna mabaya alai tongtok kami magelek dihamu dung sikok ma tataruhon bakkeni na tua tuinganan pasado kinani digemma huzalohami di haroromu suang somonima singir radido hami amang raja ilang suribada majalo alai dung sikokna tataruhon na tua somonima jujur modu sikat naboi hu zahau kami mardogan mauliate horas Alamat kabot
ai sitio-tio kami nak keningat siar raja di perburuan nami. Nyom matuhamu raja di hula-hula saluhuna.